Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashi wamid zi tu sari esi basit salamat Allah Taala thain to ehte esi panis sibza amanis maz zaygaz Kashmiri kitchens maz banawo esi az gari art chachi gari art zod banavun ch hana mushkil pahmat isliye kar bah toh sitin gari zot bananuk ak आसान तरीक शेयर Allah Taala sun nav hetrami tay maz god abaz zi pyal tim ais hana gali banai pahmat Pat trim cel dit ötis zi pyal te at abas maz travit karan beh ye oat god tayar damris ch me medium flame thamas tikaz me ch tavi tsok mot agar tavi hun tsok ton pahan asi tel gachi low flame peth ye oat tayar karun yath videos maz de dimba tuhnden sawal hin jawab to me ch wame tu wuchu video akras tain te gari soch bananuk asan tarik te wuchu tu panen savalan hind buzu jawab te Patmis videos maz ch akh muhtarama lekhan yani ki gand ta maz kis videos maz zi wazan hurana babat mein to nusk imo ch yit wonmut zi yiman ch yusi khandar te karun inshallah rahman Allah taala karnu tahi bajayi agar tahi panne height mutabik wazan ch barabar tel gasna wazan huravnich koshish karin yemis wazan ch huran su ch pad lazy gasan bech at variya side effect Vanil tahi shok chu wazan huravnuk tuhund gasan olv khin maz khun thol dod khun healthy diet khun te be agar tahi bas ch lagan tuhund gasi muj khashan khin batas sit yapar kin dut me at ötis takriban 3 minuten pak itis kalas thame at khalan khalan jari taki I gasna tsakis larun ki वन छस बह यह ऐठन यथ बानस मज फिरान बानस मज फिरिस छ मे अत खूब मंड दिन मंडनस दौरान कर बह अत मज खुशक ऐठ फुल त इस्तेमाल यह ओट छ आसान तैयार करने पत सख्त मायदार गोमुत तो इसलिए छ अतस त लारान वन गो ये ऐठ फुल हंद पे छकान तो पत खूब मंड छस दिवान पत छ पाने हिसाबस मज इवान तो पत छ यह बानस त लारान तो अतस त लारान की तो ٲخرس पे अतस तिल कतर हना मथन तो इत कन आम तौर लास्टस पे ओट मंडने विज तेल करान इस्तेमाल तिथे कन पत बे हना मिनटस खंडस मंड दिन माशाल्लाह तो वुच तो ओट कित स्पेशल गो तैयार वन बना बह tzach गारि tzach बनाने बापत कोर मे सुई मेथड इस्तेमाल उस मे मकाई tzach बनाने बापत इस्तेमाल उस कोरमुत प्यालस मज जिस मे ओट उस निमुत तम मज कर मे अत अड़हन इस्तेमाल तो अड़हन बचे वन अन बह पॉलिथीन शीट यह थो बह चकलमस पे वाश कर तो अत पॉलिथीन शीटस मथ बह तेल पूर दोनों अंदो अत तिल फश दिन तो पत बह ऐठ पेर बनाव सह त्रा बह अत मज तो पे दिम बह अत बेलन सत हल्का हल्का प्रेस तो तुह वुचतो बह कित कन बनाव tzach सती बुझतो पन्न सवालन हिंद जवाब ते मगर गोड करो गारि ऐटिस मुतलिक कथ यन पे लुकन मज यह कथ आम गई जि गारि ओट शुगरस दवा तन पे खच गारि ऐटिस वारिया रेट तो कहो शुगर पेशेंटो हेच गार ते चापन तो कहो हेच गारि tzach ते खेन दरअसल छन यह हकीकत कह गारि ऐटिस मुतलिक शुगरस छन यह हरगिज ते दवा बल्कि यह तमिस दवा यमिस आयोडीनच कमी आस यम ते चीज आबस मज वपदान तिमन मज आसान आयोडीन वफिर मिकदारस मज मौजूद हनी साहिबान दिसमस फरमाइश तो इंशाल्लाह रहमान इहज फरमाइश कर बह दस्ती पूर सुमेरा साहिबा तुह टिविन बेबी तुह दोद नेरान कम तुह पजन रस कर गाड़ खिन मे ब्रोह त वोनमुत अत मुतलिक शायद मो तुहे कोर्मुत तम दह सवाल लेकिन तुह वीडियो पूर वुचान कि या मज वीडियो मिस करान रस गाड़ खेन अलाव त्रो तुह दोद कपस अकिस मज जीर 2 चमच सह करतो बॉयल शामन चेतो शोंगन ब्रोह यमिस ते बचस दोद आसन नेरान कि तमिस माज पज शामन ये जीर दोद चोन तो सती पजस अत 5 चमच अख ते ऐड करन ताबिश बशीर साहिबा इंशाल्लाह रहमान बस करान तुह सारनी दुआ सारनी विवरण अल्लाह ताला बख्शन तुह शफा तुह थो सेहतियाब तुह पन्नी मम्मी दिसमस किडनी जानित वन बह यह कि मोज आसन या कंस बेन त दिसमस या बे कंस रिश्तेदारन किडनी दिसमस यह कह मेहरबानी आसान कह रहम दिले आसान युस पत पन्निस औलादस या कंस किडनी दिवान
वहीं पज़ तोहे पन्ने सेहतुक ते ख्याल थाउन तो पन्ने मम्मी हिंद सेहतुक ते ओइजो ख्याल थावन। अल्लाह ताला थैनो दोनवनी सेहत सलामत खुश तो खुशहाल। यपर किन ओस मे वारियो विवरो कोरमुत सवाल जे अछन छु ओश वसान कंसे छु अकिस अछ ओश वसान तो कंस दोनवनी अछन ओश वसान एम बापत कोड मे तिबि मज ये नुस्ख तह अकिस तोल पीसित स्वरमस मज त्रावन 1 ग्राम पीसित फटकर पत सुबह शामन अम चीज स्वरम तुज लागन अछन इंशाअल्लाह रहमान बख्चो रब्बुल करीम शफा। वन ओस वारियो विवरो यपर किन सवाल कोरमुत जे बथिच दान नीरान तिम ते बूझ तन नुस्ख तह 1 चमच मेथि ब्योल पीसुन पत तथ 1 चमच शहद रलावन सु पेस्ट बथिस लगावन तो पत 1 घंटे पत बुथ छलुन इंशाअल्लाह रहमान गसन तोहे बुथ पेठ यम दान गबे। कह विवरो ओस सवाल कोरमुत जे अस मशरब गसान यादाश्त तेज करने बापत वन तो कसा नुस्ख तो यह सवाल ओस वारियो कोरमुत जे सबक ते रोजान याद तो तिमन बापत ये नुस्ख मे वमेद तुम वो वीडियो आखरस तान तो नुस्ख बोजो तो अमल करो। तह बादाम अन तिमन छिलक तुलन तिम थवन पीसित तो अम मजीद तह जड़ी बूटी अन यथ नाव ब्रह्मी पत तह 1 चमच ब्रह्मी पाउडर 1 चमच बादाम गोज पाउडर तो 1 चमच शहद त्रावन गरम दद कपस मज तो शाम शोंगन ब्रो चोन इंशाअल्लाह रहमान गस तह मशरफ शिकायत दूर तो तुहद यादाश्त गस तेज। यपर किन तुम वुचान ज़च तस बह बनावान गोडनेथ बनावक बह यम सारे ज़च तो पत मे यम आखरस पे तोंगलन पे पायन अत पूर पठन तैयार यवान। वारियो विवरो ओस सवाल कोरमुत जे अस बथिस पे सेस नीरान आज बूझो तुह ते नुस्ख तुहद बापत बेहतरीन दवा सह बाजरस मज मिलान तथ TCA नाव ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड अत इस्तेमाल करनुक खास तरीक अत लिक्विडस मज सचन त्रावन तो पत यूता सचने पेतिस पे वथ फ्यूर सुई फ्यूर अत सेस पे त्रावन बाकी चम पे गस प्योन तो अम सि दजो चम यह केमिकल मिलो तह आराम सान मेडिकल शॉपन पे तो यह सेस मोल हेथ ज़ालित सान अलबत्ता यह हना एहतियात सान इस्तेमाल कर। गोश्ताब बनाने बापत एक विवरण अस फरमाइश दिम तमो वुचमुत कि माने चैनल पे गोश्ताबन हिज 2 वीडियो चिकन गोश्ताब हाल हाल मे पतमे रेत अपलोड कर्म सह वीडियो तो बे वीडियो तमे ब्रो कह रेत अपलोड कर्म चैनल पे तथ वीडियोस मज मे वाजवान गोश्ताबन हिज रेसिपी तह सतन शेयर कर्म यमिस दिलचस्पी आस तो सह हेकि यम दोनवे वीडियो वुचित। अरूज सिद्दीकी तो बे कहो विवरो सोरे अस बापत अस नुस्ख मोगमुत तुह ते बूझ तो आज नुस्ख तह कलौंजी सन्ना मक्खी तो माज हम वजन नुन पत यम 3 चीज त्रावन जैतून तेलस मज तो यम करन हना फ्राई करने पत यह ठंड करन ठंड कर पेस्ट मथुन यह पेस्ट तह शामन लगावन तो सुबह यह छलन आब सह पन्ने यूट्यूब फैमिली हुंद तहे दिल शुक्रिया अदा करान जे तुम मेन वीडियो वुचान तो पन्न सतन सो शेयर करान जान जान कमेंट करान तो मे पे तवक्का जानित मे फरमाइशी दिवान तो बे तुम सवाल करान यीतिस कालस मकलाय मे यपर किन ज़च ते बनयित वन मे यम ज़च तोंगलन पे पायन अत गसन यम सठी मजदार कह लुक करान गार ज़चन सत नफरत तिकाज दपान गार ज़चन शहलुन यवान वन गो यम तरीक मे गार ज़च बनाए यमिस ते शौक आस गार ज़च खेनुक सह बनतन अमि तरीक गार ज़च युस तरीक मे तोह सत शेयर कोर पत वुचतो तुम गार ज़चन मा शहलुन गसान बल्कि गार ज़च सठी मजदार गसान। जमि पे शाहीना जी तो बे विवरो यह कमेंट लियोखमुत जे तुहज वीडियो वुचान पसंद करान तो वारियो विवरो यत लियोखमुत जे अस करे तुहज मुख्तलिफ रेसिपी ट्राई तो बड़ मजदार गई तोह सारे विवरण हुंद बह तहे दिल शुक्रिया करान मे तुहद वक्त ख्याल आसान जे तुहद वक्त कीमती तोह सत गस बह जान जान चीज शेयर करें तो सती बह तोह सोन नक्त बावान
یِمو سۭتۍ تۄہہِ فٲیدٕ ہیٚکہِ وٲتِتھ بہٕ چھَس یَژھان زِ اَکہِ ہٮ۪مہٕ ہا بہٕ سارنٕے وِورَن ہُنٛد ناو لیکِن ویٖڈیووَس منٛز چھِنہٕ مےٚ تیٖژاہ گیپ نیران وۄنۍ گوٚو آیِندٕ کَرٕ بہٕ کوٗشِش وِورَن ہٕنٛدۍ ناو تہِ آسو ہٮ۪وان تُہٕنٛدۍ ناو دۄہراونہٕ سۭتۍ چھِ مےٚ دِلَس سکوٗن یِوان ییٚتٮ۪ن کَرٕ بہٕ تۄہہِ یہِ کَتھ گوشہٕ گُزار زِ بہٕ چھَس پرٛٮ۪تھ ویٖڈیووَس کم سے کم اَکھ دۄہ گیپ دِوان منٛزٕ وۄنۍ گوٚو اوترٕ پٮ۪ٹھ اوسُم آوریر تہٕ کینٛہَن ویٖڈیووَن دِتۍ مےٚ زٕ دۄہ تہِ گیپ ییٖتِس کالَس ٲسۍتو تُہۍ باقٕے ویٖڈیو وٕچھان یِم نہٕ تۄہہِ وٕچھمٕژ آسَن وٕنیُک تام کینٛہہ یَپٲرۍ کِنۍ مۄکلاے مےٚ ییٖتِس کالَس ژۄچہِ تہِ پٔیِتھ گارِ ژۄچہِ چھِ ہنا رنٛگَس منٛز گٮ۪شوٕنہِ گژھان ماشاء اللہ وۄنۍ تُلو أسۍ نُن چاے سۭتۍ گارِ ژۄچَن ہُنٛد لُطف گارِ ژۄچہِ بَنایہِ مےٚ مُختلِف سایزَن ہِنٛزٕ بَجہِ تہِ بَنایَم تہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کِتٕنۍ تہِ بَنایِم یَپٲرۍ چھِ سَماوارَس منٛز گرما گرم چاے تیار اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو ہٮ۪تھ پھِر مےٚ وۄنۍ چاے تھوڑا سا کَرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ شِیر تہٕ گارِ ژۄچَن کَرو ٹیسٹ اللہ تعالیٰ ہَس کُن تہِ کَرو لاکھ لاکھ شُکُر زِ یُس اَسہِ یِمَن نعمتَن ہُنٛد لُطف چھُ تُلناوان تہٕ ییٚمۍ أسۍ یِمو نعمتو سۭتۍ نوٲزمٕتۍ چھِ ماشاء اللہ گارِ ژۄچہِ چھِ بَڑٕ سٕپیشَل گٔمژٕ وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ تہِ ٹرٛاے کٔرِو تُہۍ وٕچھو پانَے گارِ ژۄچَن کوٗتاہ لُطف چھُ یِوان گرما گرم نُن چاے سۭتۍ مکاے ژۄچہِ چھِ کَلرَس منٛز زرٕد پَہَن گژھان تہٕ گارِ ژۄچہِ چھِ کَلرَس منٛز کرٛہنہِ پَہَن گژھان یہِ چھِ سارنٕے پَتہ زِ گارِ اوٹ چھِ ہنا گوٚٹ پَہمَتھ آسان وۄنۍ اگر تۄہہِ سٲنۍ أزِچ ویٖڈیو ٹارِ کھٔژ ویٖڈیو کٔرۍزیون لایک پنٛنٮ۪ن سۭتٮ۪ن سۭتۍ کٔرۍزیون شِیر یِم اَسہِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ نٔے وِور آسَن تِم کٔرۍتَن سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل سبسکرایب تہٕ یِم اَسہِ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ چھِ وٕچھان تِم کٔرۍتَن سون فیس بُک پیج فالو تاکہِ یِنہٕ واجنٮ۪ن ویٖڈیووَن ہِنٛز نوٹِفِکیشن آسہِ تۄہہِ تامَتھ بر وقت واتان اِنشاء اللہ رحمان یِمو نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز تُہٕنٛدِ باپتھ نٔو ڈٲلِتھ توٚتام تُہۍ تہِ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہَس حوال اللہ نِگہبان